Bugün indi bizning ЗАГС xizmatkorlari kuni 18 dekabr ЗАГС xizmatkorlari kuni o'yindan hem indi rayonumuzun bugün 185 balası tuva. Hem şu 185 balanı tebriklerge biz indi bugün rayon bala tuduru yurtuna keldik. Eligi bexetli gaile bizning indi Alsu hem Hülöz Garayevlarning gailesinde 2 malaydan so'ng indi Meryem degan qiz tudi. Hem indi bizning rayonumuzning 185 balası bo'lib keldi. Shin ko'ngildan eligi gailani balalары туңайынан тәбрик итәбез. Аларга саулык, сәламәтлек, бәхетле гаиләдә балаларын тәрбияләп үстерүләрен теләп калабыз. Һәм инде сез уңаеннан районыбызның барлык гаиләләренә дә әлеге бәхетне инде шушындый бәхетле көннәрне күбрәк тоярга язсын иде дигән үзебезнең изге теләкләребезне җиткереп калабыз. Балаларыбыз районда күбрәк тусын иде. Алдагы 2021 ел куанычлы ел булып, районыбызда язылышучылар саны да, туучы балалар саны да артсын иде. Qaysi qo'lga beraylik? Biz qarag'iz. İsənilik, bəxtli tavfiqli, əkilənili, altın qanatlı mısın? Şimdi sen yavaş olmayacaksın. Buna mısın yavaş? Bütün şey vereyim mi? Son türde bir şey yersen şu paralarını ne? Paketlayayım oldu. Apara. Ben bu apara. Asıl Firuz, sizin için konudan işinci bebeğiniz, yine Meryem Tuğay'ın için bunu da tebrik ederiz. Sizge sağlık, selametlik, eminlik bilen bağlarınızın indi isen sağ üstürge yazsın. Ruhsat ettiğiniz sizge şu şatı tanıklığını tapşırıp biterge hem indi bizim prezidentimiz Rüstem Nurgaliyoğlu Menghanov'un indi kutluğunu da tapşırıp biterge. Şimdi konudan sizden kutluyuz, sağ selamet bulunuz. Bäxetli yetiştiririz. Ne ortadan bakasınız? Git opalar. Kelmeden. Kimden aptal izlemez misin? Yok. Burada.